Sekretario-Geral Partido Fretilin, Mariel Katiria Tete, Fretilin único partido nebe aprova a resolução da Cadoras Mai Timor-Leste. Mebe baru dia valid niama contra Cadoras Mai Timor-Leste. Questão ne hato husi Secretário-Geral Partido Fretilin, Mariel Katiri, ba jornalista, hafuan participa debate orçamento geral Estado tinan rihun rua ronulu resinghat, iha final global, iha parlamento kuartane. Contra a política Cadoras Mai ini, baru atau entrevista hau que dia hau contra. Fretilin o único partido que o Congresso Nacional aprova a resolução da cara Cadoras Mai Timor-Leste. Aprovado no Congresso. Único. Agora dia fala de contra Cadoras. Hau só dia Cadoras Mai, Kala Mai, importante a haburas economia, laos haburas tusa. Né, onde? Saya Cadoras Mai basi ita gasta na fati osang ke lahir resultado, ita sa haburas tusa. Sela Mai basi ita la gasta osang pelo menos ita ni recursos nesse tasi hapus. Né, hotel. Alkatiri hateten Cadoras Mai kalamai importante atu haburas ekonomia, laos atu haburas tusan. Se Cadoras Mai magasta na fating osang lahir resultado hanesang nedet se haburas tusan. Equipa reportagem STL News.